benta Jogja Council. Khasi Hills Autonomous District Council hakan riyutarik risau hajar arphulai kelalum yikirang basnong bat kinongkit kam snong nasor bat khapsor bat pensngo tho ya kajingdon kam ka Land Act Building Bylaw bat ka Waste Management ya kani kajingalang la penlong ha Pinewood Shillong ha kabalai shembenta de ki phongut kinong yalam snong habai kran sekilar pathai khubor u executive member ubabat ya ka Land but Building Bylaw uba te borlang pathau ha kajingadon rengkat lang u deputy CEM ka KHEDC uba penyat NCM kilaya thu ba kani kajingalang kadi ban pensngo thu ya kajingdan kam jong ka Land Act namar ba ka Sarkar India ka kwa ban pentri kam no daka digitalization of land record ban pensuk ki pad ba habaya dei bar ka jaka ka puta ban pensuk ki pad baru ban register online ki jaka ki puta jongki Shushu uba PNCM muloong ba ka Waste Management Act kalong ka badon kamha hakisnong kitaw habaya dei bar ka khod ka suba Lagi iki bro. Yang brief ru iki dei bat ka kadin baga government kala ai board hangi na ka banta ban issue building permission. Yaki tu ki jaka ki balong shabar jongka Shillong normal municipal Shillong administrative municipal barki khandeu sarkar tengi hapan brief iki ru ba encourage ki brief bakin wan shika council banyak batai ru proses jungi hang dei bagi shimru ka nominal rate ka bangda kata te nyap batai ru iki kumalong i menchat sa jingi bad tuga di jelasian nangta bakani ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management ajar apuru kadang kebarang thamai terus kata tentang galak ke municipal tentang galak ke muda tentang jiwan nak department beper tentang mentala streamline ba da ka ba ka way population kan don ya ka Solid Waste Management Committee but himaru kin don kadang ba kin coordinate lang apring ka snong ka hima bat ka district council este kum ka snong la se kim siem jige jaka laban discuss bat ka hima kita ki tikani ka program ta kalong very important namar ba in haban brief iki iki barok khoi nang ba kan pensuk ban rekam ngani skam bagani ka program ka bala organize na kaleng ka land department hadirap sibun banga hapai ka beker pang ya yang syar juga lan bla sim ni kering sip ka bandong sya ka jingker ku na ka benta sinong ki thau ki ka jong berbol ka tin mo khandiat ka khambha bania ka ba bani baring ong gumta ngatrai pikir mau ba mansua ka por baya ki ba hapo khamta man sor shilong barki khapsor abang yong bait ta ka ba syai ba hijaka sabar juga municipal dei ban pentri kam da ka building bylaws jongka district council bar ka tu por jonga bangalong siam ni la naru ya ka district council ke Khasi Hills Autonomous District Council land and building regulation mo rules kat ko por ningila pharo ban publish jaga gajar tene ko por mar bang khamya lang baga procedure ko badai pen sange no shwai ga tende hatin ni lapu ba kum ka adoption order haka por bangi yo state na Assam Meghalaya kadon ko order ko ba ba ki jaka barok kin hapo kanika Meghalaya town country paningan kadi tangka order mo ngamong ka nanomong nya pi bagadi ka kadi tangka order din habang pai ka order ka ikum ba long all inol haka jilam kaliya di mana kan ya kala sa isong meeting ka ha ko so bankut ka Sarkar MUA 2 namaka kila ai borno ka di council pan rekam kawan sa kanila Sarkar MDA pa de kan pan issue pan bahasyo pan state issue pan mental ai bor hangi ban rekam ka building pan mission undai baru ke tribal area pas spy kumni ki bahap hasilong normal municipal kamut police bazar jail road European wall Shillong administered municipal jaya mo khar lain ka asan sohot kini ujin hap haka mudah kat ba sabar nang ta baro ideha ka district council te kani kala erap sibut na kabenta ki pai ba kumuga ino ki ba ki basyo ngapo maulay ki basyo ngapo maupad ki basyo ngapo opar Shillong mar katu opor ga along salansar ya katuga mo
kereta Shillong mau ke ba ya pengat langi prokoi tada masuk baka ma paman Shillong Mustafa tada raung masuk baka ne kacing ai boga hangi Section 3 schedule rekom 4 kendo monitor dan control kalan ka kawan hapo ka council te ka sarkar mensua kala persang ban implement ya ka scheme to central government tambah ka suthu ba nomor ba hak schedule area ka ha hapo ka jingpet ni juni te ka pelong ni ki bikin amen no ya ka rules ko jengki ya ka ba ki ya ka bede po 6 schedule ya ka bede bat ka rekom ai kilan rekod kila penuan nasungi de nakaliang jungi hadin bagi yo kata ngi perkhat ba marpi menta ki beliau hawede pat kajing dan ni ki caka e hoi ki wan singi nam takalan rekod kumagalom takalong manual kampat de digital de takada menta pat namar ka sarkar kemi ka kwa ba ngin don no ke digitalize wa dangiru kan khamsuk ingi ban penbej upur sa man penbej ki caka ji beliau kham tam le bakadan bun ki litigation apo kut wede ka put sam ji jaka dal rak ngile ketika digitalization kanwara ya kacing penbej iki babun ki mentah wede bakanika kandok siap te nakaliak jungi ngi ilayo eta kebetan man state government kamla pan implement ni kene mabakha schedule area te kadi kamram jungi pat mentah bagin implement ni kene ban digitalize kilan rekod kanang makan pensuk ipa ba kadi kan pensuk nomor Hari digitalize land record gile cadastral mapping, digital mapping. But kan persuk ipai ba bikin tip ke cakal jong. Nangta ki cakarat. Ne dan ru ke jekni jakar teng limba kan digital shala la pan penbej dut kene. Kabar ka dan ki pun ma ki jakar ni ka ri khasi ki jungi badan ba ya kaju ka cakar ki di ar laingut ki brir. Nakalawan ke digitalize sekitar ke nomla asu benda nama kan ni kelalong bet ka record po ka online ni ko makipai ba kilaban page bulu na ko amti caka kina page online kila lap ba to ka caka ka debit jeng ti try kam de jeng jono la ban yada ko mikitar katakan kampen suksu abai de ba jengwan juga di digitalize lan ko kadi ka sulong betang normal ba ya satu kan nomlong complicated kadi betang ban digitalize kilan record ka ba ni kamle ban sisin makalawan ka mandi dangi bangin le haga dis council ka plongi ban perkat bangin hablong advance no mar mentah ki popun ki pai ba ki lapai khamat sungi na mata ya kan jingbu gini record apo ka dis council teling ba kan kan ya rapun bat sakaweru dang man ki singi ka high court kalong concern ba video kan te kala ya ka suggestion sa dis council nomor bangim tre ban implement ya semetua nomor kawan na pancetira ngingim dan pancetira chane tingi kham accept ya kata ngim tre ba accept Hadin tu kimut ban introduce the property ka kata long against ya kacing kendo ka jongi te ka high court ko ngi ba perkhat no ka ik ba ba bin bagin lat kamtam nam tak ni litigation ki court case ki bidi ka jaka te ko ngi ba go for digitalize session of land record kata ka long ngi bagin shim ka scheme in implement po ka chil area ka ba po ka khasels matai ka shai ba namar bubun tisang ki man kata ko long bala empower ki mata di main important menta kalau ba menta ya ka committee ka solid waste management committee jong kisnong itu district council ka ba lingba kani kindan ki project mau ko mapi ka 15 finance ngingi yo ka jingrap mak sarkar kami ka bidi ba health and sanitation menta kandan ko ka project ka bangin sa launch how 9 November ka bangin stang ni ka RRC ka resource recovery center kamun ka balalong kat kum ka juk menta bangin penukam ya ka caka bread news menta kamoro kan yo ningkong ni gini skin pada amoro kila ai ke caka ka batang 1,000 square feet ngin chinai ka RRC mapilai i kala dan teng apa ompling ro kila le ta tama ka balle apa ompling ke debit ing ba kan ka sipmiu menchua orban ri menta pa kan debit ka project juga dis council kan pendon apa mulai moro bad hang ni kamut ki nyut kinyer jong kisnong mulai moro kan let ni hantu po RRC itu resource recovery center bad nang ni kin sele ke segregation ya kan niru nangila launch kini ingin seperti pak ba nomor beli ingin update create awareness pak ba hagbede bat kajing kuat jungi ban penolong kini tak kebangi pensutu pak ba ka segregation of waste should be from grassroots mana tu ki cakar orang kadang makan dek ya kalau saya lata .com mau nakaliang ke dis council hagbede bat latangi .com dan ke landfill sekui pakai cakar tamak kumolong ipi
Kanum long shu kumbalong ka Martin. Ladang ile mangingin le scientific ways ka ways ru ka bangi generate in a span of 1 day 2 days kamot kalalech benta pa di bende mo laga di bende po compost plan nam ta ba permi sbo lani ba generate power kibabuan ba mena kini ki benar bladap nakaliang council iwan ya kani ka visit po Goa tigi ya Goa ya kani ka waste management ko Goa government kali ya teng adu banga balik itu ngai iba kamne shu jaka bernyo im kapah lalu na po kilale ya ka ni ka bakisna kabala lo ko itna bah te kumi itu ka konsep la tangila panwara ni katakan herap iki pai pa Isu nggak dipilih. Oke, kok. po ka jimpe ni jimpe council te kani si montangi perlong ni kani ka awareness program ko makilatip ki babun ki ak nila peni timba ka council ada ni asan ko bana kawe ketika lan ak kabaglayo kabar ka solid waste management ak kabaglayo bat kacing pen kamti pat ya ka building bylaws abede building permission ya ki schedule area ki bahap po kami inti jongi ke council te hadir mengi gede ka pelong ngi kum ke council bangin perkhat bangin dan kamban create awareness lan ne bangin pensotu kamtam ning kong swai kinong elam sinong nomor ki kinong pet nong kami ya kinong nong elam sinong hari por mata kita kadang pelong kanang ini ka program agaba ngi pensotu lu kini ki pelong ki bakong santam hagbede pat kar komsensar sinong ma na pangkalan ru involve kinong elam sinong ada pipet ya ka building bylaws ru kinong elam sinong ki haban tip ban namta kebir namta khut subaru ka involve kinong elam sinong kinong elam dorbar kita kada pelong ini program mentas ni harga bakam kong sandu stress mentas ni kalong ba hadin magiyo ay kalana kidan pun ki ke ba nagaliang jeki pai ba na sinong ki bawan sa council ban shim ya kini ka land record na poka office ka jongi te ka pelong ini ban perkhat ngin hap ban but kum ka jekmenta te takara ngi pelong ni program ban persutu iki halor kajing kwa jong ka council ban penterekam ya ka digitalize Indian land record program management ka bange yo ya kajing rap na ka sarkar kami ya ka ba lamandit angi na bantakan te takara ngi pelong program ni